Бу нинага главаут Жумар Жакслыкович Бельманов тен урах тахарбыта. Бу эби үрәхтәһин онна спорт эйгете барата бор босқолуқта тен нехеленне бардыр. Тейчу тарабут улахан хайды ханга кирен эрдгеха олен дасук эйгете. Именно спорт, эби үрәхтәһин культура барата бор босқолуқта тен еще байт килер биттер. Билинги глава вот Александр Вячеславович Черепанов, ону еще байтык халкы иджер. Үлә бара турар, садаганы ол курдук билигин аспыт хыл китинче хөтбөт хылга мото секция денер идут. Ага. Вон ики мотоцикл ыллыбыт, туспа гараж анатыбыт. Онны еще байтыкча төт группага рахсын оголор еще байтык үйрәнә жаллар. Bir grupu tana minen СВО оғылары ден болды, толырулар. Bir группаға 12 оға харазы жүріктінер, 12 мотоцикллақ боламыд. Онына үйері көті астында жаллар. Оғыларға көңілленер өтті? Көңілленер тұспа білген трасса проегін оңырағы жау. Ана мinen онына жүріктін алырғыр. Билигин эти питбайк деннере тух спорт инвентарь деп курдук. Туспа маннык отдельный площадкага жарыктаныктырын хөп олар.